Республикара пірлігі информации куне ертірі оның тепті мезенжен. Пірі киберхорушсылық үйдігі тада телефон ұлдап жезенжен сықланасы бүлже. Суя шуышлызен серебине шакланзақы жал республикара бұрнаганзем пелікшір ұтмалжиже миллион тенге ұқша жұғатыны. Ковыл білдіргебет алнаштарзан шитміл 1% нумайрақ. Ялана кенедарых кашни муниципалитетрах пірлігі информации куне ядарлы ұшқан зенчен ергеленешін замиртереща. Шәне Шубашкарды спикерсене кала шутада шуғыштышыне халық патне тәрісрэх илсеші дерме канаш сеню бараста Левбе Чуваш республикин финанс министра Михаил Ноздряков пухра. Казакла кала жусенче депарехим промперле жүре иртра. Самахмай шәне Шубашкарда бурнаганзем улдав жезене пула юлашки сагар уйохра отмал сагар миллион тенге жухатна. Шанман поржине Расмар десень, харбар хамыр шинчен калаган информация бе ойромах тимле булмала. Карты шинче укча жок ползанда, улдавша зем кредит карты зем уштарза шинран укча варлама булдарайша. Панхи калашу, пите узла пурне валиде. Потом схему зене онландар забачиш, банк ищенji земде. Паламар номер зем звонит тузан тыт маламар. Таван зембе мен леди булин ябух пулум иртне булзан. Тебургут шунгралаза илер, пелер, шаун тень, он бег мошенник сем, укша тагакланы сагалдарах поле. Пірлігі информации конен тебір тептими, ашоду дудымызыне хадерлі себе жиғынна. Хизеппе хаклас пулзан, Чувашен хелдапхырне тағырвын 20% хадер. Шубашкарды Ленин районен территориен халы хергюліған хастарызымбе галачтымай, Чувашенен тыпхулын администрациям пышлыха Денис Пирин, Шубашкар сива дапхара хадер булыне галара. Алван ойған выжетіліне тебір веща кателін туза бадермеле. Шандалак анзартранссивацен чималданақ социалы объектене, ондан вара нумай хватерлі цене ожибадивач тереш. Чуваш республикен ялгужалых министры Сергей Артамоновара информацию гунне Шубашкартары хэнче иртерджа. Халаха мэн пашархандарныне итлезе пыльне гайдузене ожимлатна хыщенвал Чурачикская хужалаха житсе гильджа. Хальхев хатраунда кукурус пуштарайща. Васказа по качандалык планучных хавартрах хирдечтене бедерме дұрышмала. Омызыр бушненде тырага пыр, шербилик 1000 гектар жинже пықсақ варны бұзан, тағыруны 1000 гектар жинже тыраксақ варны. Байн хигуна Нумай районда шып житмени бе бан керхизем шутмаш, но шидес вақтыра шым ужзем зузан шутса хелег речень воилзел герет пульдезу шлопыр. Пірлігі информация гуне ялхуласынче мінле ертене массалы информация хадерісімбе бірлег шамрак журналистемде шудадайшы. Шубашкар тарихынче шекіже бұрнышлама, таван день хачат чумынче ергелене медиа студия хастарызем болыжайшы. Моргаш тарихынче чумангасы школенче де пулдарулы шамраксем шеденейші. Онды медиа центр хастарызем мән болза ертене сынаны бе бірданық, пұшлақсем батне хайзен ыдавызене дешдерейші. Пірлігі информация гуне кашне муниципалитетрах тоқышла ерітра. Тәрлі вырына шетне, халық идывне елтне, Чуваш енре бұрныжалы ақрақта ақытларақ тума болыжы. Юлия Дюкова, Милена Алексеева, Анна Центовская, Николай Скворцов, Бахтияр Велиев, Чуваш ен нацтелевидение.